Pakshadempham uibamar uibapau khara update tawjare. Russia Ukraine land lephanana Prime Minister Modi na honaba punambak US na taramdo okani White House. Russia amasung Ukraine gi marakda thokliba lan adu lephanana Prime Minister Narendra Modi gi honaba punambak US na taramdo okani hana White House na sena phangdokre. White House National Security Council wangangloi John Kirby haiki lanadu lepnana bagi Putin gi damak matam lairi haina aina khalle. Prime Minister Modi na yahan bangamgani Prime Minister Modi na chathana bakhalle bathabak kudimak aduda ayakna mabo wa ngangan gani. Ukraine da tokliba lana sigi aroiba amupurakada bathabak kudimak US na taramna oge. Panbaya badi Prime Minister Modi gi warol Russia gi President Vladimir Putin ka mahaka wari sanaki pada hausi kasi lan gi matamadu na ti haibado mahangna asumbani thajariba adugi principal ge. Statement amani amasung US na taramna ogi amasung Europe da yamna faba mong amada paksana sawale. Shanghai Cooperation Organization ki summit ki nakanda Prime Minister Modi na haiki ngasi ki matamasi lan gi nati amasung ehang namadu ki paramda nangwanda call taw ki ba aduda haikre. Ngasi ay ko na santi ki lambi aduda karap na kumang sausen gani habi ki paramda wari sana ba ki tanza do fangle. Prime Minister Modi ki ngasi ki matam lan gi nati haibadu Indonesia ki balida G20 Joint Declaration adugi statement adugi saruk waikre. Amrom da White House National Security Council ki wangangloi Kervaina Russia Ukraine lan adugi dama President Putin da maral siki. Ukraine ki miyam na awa batari punambak asigi maram adu Vladimir Putin harba sumnagi miyo asinani amasong mahang namadu haujumak lepan pangamgani hana mahang na haiki. Madugi mahuta mahang na energy amasong power infrastructure na Cross Mission sing kapsili amasong hanana wadu lariba adugi matakda Ukraine piyampo amuka hiyana. Hanana ba may singmutat na ba amasong may safangan na ba honari hanamhang na makatagi. Aduma na magkirvay na yang tina ba sing asigi aroy ba do Ukraine ki President Volodymyr Zelensky ki pandam sing amasong. Leasing Ukraine ki miyam na yaga da ba amasong soy na maglakada ba ni haiki. US President Joe Biden na Russia amasung Ukraine gi marakta thokli papang tak pagilan loisin na bahonari basing adobo kirvay na panki. President Biden na karagan haikre lanasi ngasi mag loisin gada bani haina ikoy na khalli soidana ba ngasi loisin gada bani ana mag na haiki. Ukraine da US military gi matingi matang da ngangla do mahag President Putin na madu tauna na bagi khanda ba maram na lan pa maduda. Ukraine na mai fak ba atuda ikoy na soidana tengbang ba ngamna ba ikoy na huana ba ta bani habase Mayak sing labani ada mahag na haiki. IMF deal taunawaga taxing da lupa billion sa magumputra lauragani ana Pakistan Minister na fangdokre. US dollar billion tariki loan program ama mapung fana na bagi damag IMF dagi terms and conditions sing kimatang da memorandum aba Pakistan government of Hungary an irai nomita Finance Minister Isaac Darna haikre adubo sel kanglaba lebhagasi gidamak yamna mathau taraba bailout adugi patangda Stab 11 agreement manakal anina taunaga wali haikre. Government kan mitarani wari sanaraba tungda sawon singin bidangda Pakistan thado khafa IMF delegation amana program adugi mapan soba review adugi matangda makata na virtual oina kana basing sathagi gani haikiwa adugi matung Mr. Darna wafamadu phangdoki bani. Memorandum of Economic and Financial Policy MEFP hasi nakan anina Stab level agreement nadu lautok na bagi yumpham oigadoriba condition sing khongthang sing amasung policy sing punamak sandok na takpa marweba document namane. Nathan Borton lusing ba IMF mission ama IMF Extended Fund Facility EFF arrangement atuna sawatwa authorities program adugi mapan soba review gi makada khana naina basing pangthok na ba January 13 dagi February mapan pawa Islamabad ta laklamke. Defense Force na jundagi weapon factory anida heavy artillery sinaduna attack chathagre. Myanmar gi junta lamina salaiva Department of Defense Industry gi military equipment factory ani resistance force ki lanmi sin heavy artillery sinaduna Auki basagol sin namit ki ayu agan bada landa sataduna thogai kre haire. Magwe region da satagi attack aduda People's Revolution Alliance member oriva local ND Junta Defense Team ki bioi amana fangdorak bada. Numida sigi ahing nogyay pung amrom tabada makoy ni heavy artillery sensing yamna nakpa mafum dagi junta gi weapon factory number 10 gi compound da kapsin na landa ki.
People's Revolutionary Army Magipoigi spokesperson Hargutnesna Myanmar now the Fongdorapada Makwena heavy artillery sinadun attacks at Hapamadamda Kiamatu the Lady Bob Myanmargi Lamisna Nomibaru Amafobo Captain Makut Halaki Bataude Makwena Captain Kiba artillery sensing Aduna factory and Yadumafung Panamay Chak to Mahan Takalapa Matamadu Pawada Zondagi Lamising Aduna Makut Hanana Bagitaurang Amapawa Taruktana Tumina Laki Haibo upon Pongdora Sadagi ba attack to the defense force ki maiketagi khulai amadi nawai maru sing adugi manungda samaga subna taret amemgi rocket ani RPG amasinagi masigi mambalasi sarona US dollar lising amaga sani ki oigani hana phongdokre Hercules na makata na phongdorok pada yamlaba senpham singa sisinaduna attack sathawa mai pakrabadi makhoida sel thongge awaba chawna mai unagani aina akiba poki Maramadana yamna section factory ani aduda sangsindana close range da kapsindra attack chathage bani haire Chinese surveillance balloon ama kap thagraba matungda US na wangna fairakwa object ama alangka ki nongtakda kap thagre Auki basayulda China gi surveillance balloon ama Atlantic coast ki mathakda kap thagraba matung irai nimeta United States ki fighter jet amana alangka ki nongtakda wangna fairaki pamasakangdaba posakama Kap dagre an warehouse na fangdoragli target adu ki pandam natragana horok kham gi maramda sengna khangdngai da fighter jet aduna object adu pa kap thaki bani haire National Security Council ki spokesman John Kirby na fangdoki bada president military da object adu kap thana pa order piki masakagna pa object adu pa kap thaki ba adu chawrang na GMT 930 rom ta badani Kirby ki matungina object adu hauki ba sayulda United States ki air space ta sangchilakpagi Sangsilakpadagi US ke fighter jet amana Atlantic coast ka nagna nakap thakiba chawraba Chinese balloon adudagi yamna hena pege madu chawrana khara pikba ka amaga chawba manai amasung posagadu fit lising ni furum wangna pairigenda fighter jet amana madu bo kap thagibane madu Canada gi border ga nakna ba northern alhanka gi manungsan ba phamjilaba ising ta tasin ki solid master tasin bana marum oituna posagadu irai line recover tawba yabagi phibam oikhi hana sumhana phangdokhe Kirby na ay territorial space manungda tasin badan natana madu phamjilaba ising da tapo oibana kairabo object adugi saruk sing adu soidana recover tawba ngamgani habage thajaba loinan atu matamda fosaga du lakholagani hana Kirby na makada na phangdoke masakang dabo object aduna aviation da reasonable oiba sangda akiba bi haruna president Biden na maduvo kapthanadum order tawkibane adumai na Kirby na object adugi maramda haujuk phawagi oinadi thoidok hendokpa amada khangri haike Mangna haiki kanana fosak adu ki mafuno madu state amaga mari dainavra natragana corporate body amagira haibage matang dai koina kari sukhana balaite tawi kumaso president ki order matungina US military object adu observe tawna da plane ama thaki baga loina na maduna aviation da akiba fi haraduna kap thaki bane posak adu bi yengna ba thagar kiba plane to ke palona maduda mi tong de aina khangala ki haire security force singa tribal gunmen singa kuthongna bada myoi manga sire Yemen ki thau marang kana phangba awangpok province maribda security forces amasung tribal gunmen sing barakda kana khuthongna bada myoi manga sibaga loinana atai kya ama soka pandangle hana government official amana phangdorakle masak ngaming khanganing development government official amana phangdorakhi bada oil supply ki matang da hiana badagi provincial capital gi mafam kharada security forces amasung tribal gunmen sing barakda khuthokna ba leptre Nagalani gi lan adu da myoi manga si ki baga loinana Atai kaya ama asoka panangle officials na makata na fongdo kibada oil derivatives sing pangna ba honar kada masing jam na deploy taw kiba tribal gunmen sing na government institution sing taba marwai balambi sing theng ba hoke block tawra balambi khara amuk hangdok na ba madi institution sing adubo protect tawna na ba government force na khona kiba loidana strategic city marib da government force amasong gunmen sing adu ki marak takana khothong na rake Logan distancing na agency da phone ki khuthang da phangdoraki bada city atu ki mafong kya da ahuba pokhai bagi makhol sing takhe marketing company mari khakna ayam ba stock price ni re Pakistan da petrol ki crisis lai re Pakistan ki maroi ba oil marketing company OMC yangai ki manung da sumna gi mari khakna petrol stock ki sada marfudra paisen ki bagaloina na Atai company sing na exchange ka mari lehna na sel mangani habagi akibal leibadagi fuel import to wadagi lebakas da petrol gi crisis thogle The news gi report na hai Pakistan da hojik petrol gi supply adu ki madik nem khre
पेट्रोल फंगदबगी क्राइसिस ख्वाइदगी चाउना मायोक्नरिबा प्रोविंस दी पंजाब ने प्रोविंस असि अचौबा अमसुंग अपिकपा सिटी सिंग टाउन सिंग अमसुंग विलेज सिंग दा हौजिक मरुओइबा फॉइल असि फंगद्रे फेब्रुवारी 10 गा मंगा दा पांगथोकदौरिबा मथंगी थकाई की रिव्यू दा मबल हेंगलपा याबगी ओइथोकपा लैबन मियामदा पेट्रोल गे स्टॉक पाइसिनदुना थमदनबा गवर्नमेंट वार्निंग पीबा लैना लैना हौकिबा नमित खरनी असदा क्राइसिस असि हेना लोसिलखे लाइबाग असि ऑयल सेक्टर की सोर्सिंग द क्राइसिस असि मरी लैना ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिंग पेट्रोलियम डीलर सिंग अमसुंग गवर्नमेंट बोमराल सिगे सोर्सिंग असि नहारी मदुदि एक्सचेंज दा मांगदबा सिंग किंग कंपनी अमना मपान पेट्रोल पुसिन किदे गवर्नमेंट की मैकेदगी से आत्पसिंग अदु मानसिन ना लौकटफम थोकपा थौरांग सिंग लौकटखि दबगा लोइनना मार्जिन एडजस्टमेंट खरा लाइखरबसु पेज 9 चथगे खरा पिकबा ओएमसी सिंग दी एक्सचेंज रेट की मतुंगिना लॉस चटकनी आबगी अकीबा लेबना बरम ओइदुना मपानदगी फॉल इंपोर्ट तौदबा दगी मखोगी पेट्रोल की स्टॉक नमित कुन्नी फावा लेखिदि अना दी न्यूज़ की रिपोर्ट हाइरे सोमनागी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ सेल पाकिस्तान टोटल पार्को अमसुंग एटो पेट्रोलियम खक्तना पेट्रोल इंपोर्ट तौगनी अमसुंग स्टॉकी सादा मरफुद्राय कंपनी मरीना पाइदुन लay पाकिस्तान दा ओएमसी यंखैरोम ऑपरेट तौबगी मनुंगदा सोमनागी खाथमक लिमिटेड स्टॉक लेबगा लोइनना अतै कंपनी सिंग पेट्रोल की स्टॉक कंगले वेगनर ना यूक्रेन की सिटी बाखमुट लौसिनना होनबदा यूक्रेन की रेजिस्टेंट फोर्सिंग का अकन ममोंगदा लान थेंगनरी रूसिया की वेगनर मर्सनरी ग्रुप की लुसिंगबा येवगेनी प्रेगोजिन फोंदोरकपदा रूसिया की लानमीसिना अखनबत लालोंसिंग सिनदुना यूक्रेन की सिटी अम ओरिबा बाखमुट रीजन असि लौसिनना होनरी मखोइना सांसिलिबा यामना लुबा लांजंग असिदा यूक्रेन की रेजिस्टेंट फोर्सिंगना अकन बमोंगदा अथिंगबा पीबना मरम ओइदुन अरुबा पीबम दनकल अनिमकी ओइबा लांथेंग चथनरी हाइबा वाफम फोंदोखरे यामना तांगना लौबा इंटरव्यू अमदा खरांग इराय निमित्ता रूसिया की मिलिटरी करेस्पोंडेंट ब्रेको सिना फोंदोरकपदा सही अमगी मेहंद लेप्तना सोंगनरलिबा रूसिया यूक्रेन अनिगी लानफम मजिदा रूसिया की मिकेदगी यामना मयक सेंगबा पांदमदु थमलतुन यूक्रेन की तोंगान तोंगान बा रीजन सिंग लौसिन बाहुख्रबने मासिगी मखा ताबदा यूक्रेन की तोंगान तोंगान बा लेबाक सिंगसु लौसिनना बखोंजंग लेप्तना चंगसिल्ली हौजिक बाफुन रीजन असि मफुंग फाना लौसिनबा ngamlabadi मखोइगी पांदमदु मफुंग फाना फंगबगी लंबी अमा ओरकलगनि हाइकी प्रेगोजिन मखातना फोंदोरखिबदा हौजिक अकन बमोंगदा लान थेंगरिबा बाखमुन रीजन असि मखोइन हेक लौसिनबगा मफम असिदगी यूक्रेन की मथकता लंदाबदा यामना खुदोंचाबा फंगलगदबा मफमने मरमदुना बाखमुन रीजन असि मिड ग्राइंडर हाइना कौबा यारे मसिगी मरमदी बाखमुन रीजन लौसिनखि दनबगिदमकता यूक्रेनना मागी लानमी यूनिट सिंग लेप्तना मथंग मथंग मफम असिदा थाजिलकलगा रूसिया लानमी सिंग लेप्तना लान थेंगनरी लानफम असिदा नकल अनिमकी मियोइ क्या लेप्तना सिरी हाइबा वाफमसु प्रेगोजिन फोंदोखरे वेगनर की चीफ असना बाखमुट की रीजन की बतांगदा वाफम खरा फोंदोकदबा असि ओरिबा फिबम असिदा हाइदोकपा ngनमली अना हाइरखरे बाखमुट रीजन लौसिनदबा होनबदा तोगान तोगानबा लंबी क्या लेरी मसिगी मनुंगदा चंगबा याबा लंबी दी खरतने मसिगी मथकदा यूक्रेन की हाउसिक लेरिबा लानमी सिंग असि मफुंग फाना ट्रेनिंग फंगलबा लानमी सिंग ओइरे मसिगी मथकदा सिटी असि का हेना चाउखिबन मसिबो मफुंग फाना अमुक्तदा पुन लौसिन भाइबसि ओइथोक्तबा वाफम अम ओइरे वेगनर मेसनरी की लानमी सिंगसु अंगंबा थकदा ख्वाइदगी सेक्शन मैनेज तौरी अहनबदा वेगनर ट्रुपना यामना सेक्शन आरटी मोन्स लौसिलबा मतुंगदा मखोइना मफुंग फाना मफम असि लौसिले हना लाउथोखिबने अदुबो बाखमुट की मतंगददी मखोइना मफुंग फाना लाउथोखनबा होनबदा अवाबा ओइरे यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री की मैकेदगी फोंदोरकपदा वेगनर लानमी सिंदा बाखमुट की अवांगथंगबा मैकेदा किलोमीटर 2 दगी 3 फावबगी सांगदा एडवांस ओइना संगसिलपंग अमक्रे हौखिबा लेबाक पोपन मित्तगी वेगनर लानमी सिंगना लानफम गयादा यूक्रेन की फ्रंटलाइन लानमी सिंगबो यामना वाना दागथोक्तना संगसिन भावरखिबने अदुमैदमक हौजि वेगनर की फाइटर सिंग यूक्रेन की लानमी सिंगना अकन बमोंगदा अथिंगबा पीदुना अकीबा पीबा हौरखरे टर्की सिरियादा युवा किबा अदुदा सिबा लिसिंग कुनमंगा यौखरे टर्की अमसुंग सिरिया की मफम सिंग मांगन ताखनखिबा निंगथौकाबा नुमित्ता हागिबा मैग्नीट्यूड 7.8 की अकनबा युवा हाबा अदुगी नुमित मंगारिगी मतुंग फावबदा अंगप मोंग हिंदुना लेरंबकी वरी सिंगल लोइनना असीबगी मसिंग पुलप लैरोन चनहनबगी थबकसिंग सथारी अकीबा पंगलबा युवाहाब अदुदा मालेमगी मफुम कियादगी टेंगबांग पिबा लाकिबा रेस्क्यूअर सिना मियोइ क्या कनख्रे अदुबा हौजिक फावदा असि भागसांग लिसिंग कुनका मंगारोम थेंगनाख्रे मरगसदा निंखारबा बिल्डिंग सिंगी अते अकाई मखादगी रेस्क्यूअर सिंगना पोकबदा ngairiba angang yauna angang kaya amasung ahal oirba मियोइ क्या कनख्रे मफम अदुगी अमसुंग इंटरनेशनल रेस्क्यू वर्कर लिसिंग लिसिंगना
Pungpak pak na ningkharaba building singi ate akai marakta leiramba yapa miyoi sing kana thire. Marakasida Turkey amasung Syria da yamdrabada miyoi lak nifan lising humpudra na khudaki wina asaba saklen mathau tare hana warning tawkhre. Syria kaktada mi million 5.3 mahum laitre. Thangjuna mita Turkey ki disaster agency atuna thiba humba amasung kanbagi thabak sing aduda. Turkish body sing dagi miyoi lising kuntra gani thorom na thabak tawri madugi batakte international rescuer lising nifan chani marfut ramari su yauri hai. Official sing amasung medics sing phongdorak pada Turkey da miyoi lising kun champan kuntraga taret amasung Syria da lising ahum samanga yangkai khomdoi sikre hai ke. Haujik chapchana Syria khanglaba masing adu lising kun gamari chamri marfut rani. Turkey da yamdabda building lising taragani thoi samagani fuga mathoi ningkhai pada mang takre natragana sadiba phibam da sokre an official sing hai ke. UN Secretary General Antonio Guterres na Turkey amasung Syria gi marakta anova cross border humanitarian aid point sing angdogna naba authorized tawna naba Security Council da appeal tawkhre. Council adu khwaidagi ngalabada mathang chaulda Syria gi wafam khananaba unagani. Rebel na pairiba Syria gi saruk sengda Turkey na anuba lambi ani hangdogna naba thabak tawkhre haina leiba adu leibak adu na haike. UN ge food program na Turkey Syria da Iwahaba atudagi hingoba singidambak $1 million umpudra tare ki tengbang pina da bayrai nume tapel tawkhre. Nakalamromda sahi sama asigi manungda Turkey Syria da thoki bayuwa abagi thawunga sina khwaidagi sathiba thawdok ama oire UN. United Nations gi Head Chief Martin Griffiths na ngasi Turkey Syria da thoki bayuwa aban maru oiduna Mangandakan kiba kaya asi ahogiba sahi sama asigi manungda khathang phat Turkey amadi awang nongsu ki Syria da khwaidagi sathina amangata amadi misimina thogan ba thawdok am oiri haina phangdorakre. Ngasi Turkey ki province amu oriva Kahara Manatmoras da pawmi singa unaba amade partinna makhathana hai. Hauji thokliba mahausa gi oiba khwaidagi chawna mangata thokliba thawdok asida Turkey ki maikaidagi lawriba thawdang asi singthani ngai ne. Mana Reuters da phongdokiba da awafam amada Syria da pangre patengpang asi Syria gi lenga na konsiliba mafam amadi opposition gi kangpun lairiba mafam mani magda tengpang polam singa si thongan gadabane aduma hausik phawgi wenadi wafam masigi chapchaba warip tu khangba ngamdre. Rebels in the control of mafam singda Syria na aid delivery yahangre sadhiraba yuwa singi saithing nangliba Syria gi awang nongsup thangba lamdam dal lairiba Rebels in the control of mafam singda humanitarian mateng sing thajanbagi awa fire haina irai numita Syrian government allow thogre. Cabinet statement aman hai Syrian Arab Republic mafam punamakta humanitarian mateng supply tawagi ayawa Council of Ministers na pire tengbang bagi polam sing yan thawpagi thabagado International Committee of the Red Cross ICRC amasung Syrian Red Crescent na even gi support ka loina na yangsille. Wari badu lawrapa matung da ICRC gi Resident Director Bavi Gio Carvo Nina agency sing da haike madudi misam singi awaba ko kan pada mateng pangba khongtang kudimak taram nawage yamna mathau tari bateng pangi polam singbo miyam da thuna yahonna da bala kolagliba khongtang kudimak ICRC na taram nawage irai numita ICRC gi chief Mirzana Sports Gripina satireba yuwa singna sogan kiba Syria gi Aleppo city da satuna mafam madugi pibam sing yangchen ki sahi cha amagi manungda tholakiba khwaidagi sathiba yuwa singi manungda amani haina Launariba ning thawka panumita harakiba akan bayuwa sing aduna Turkey amasung Syria da sihan kiba migi masing auji phawada lising kun manga naksilak labane. Pakistan gi police station da mopama thamjinduna blasphemy ki maral siraba miwai am hatkre. Pakistan gi Punjab province gi police station amada irang hoba miwai kangbu amanam phuda sangsintuna blasphemy ki maral sing da pharaba miwai ama Sing toktu na mafi marot laktolaba matungda heng tawpukro na may tharak hat kre hairi. Media report singi matungina thawdoga du thang chinamit ki nungtilda nangna side ki Warburton police station da thoki bani. Miyam sangduna hat ki bamiyo edu kari laining lambi chatpagi haibasi khangbangam ma Quran bo usit thawaita badagi maral sikhi hairi. Thawdoga du bathing bangam ki dabagi tambak senior police officer ani suspend tawki Social media da viral wakiba video singda langna fana bi yadraba miyoi kangbu amana Warburton police station gi azoba get singda kakat pagaloidana maduba hangdokba amadi madugi matungda mapanda leiriba miyoi sina building adu da thamjin bagi saktam sing uki
सोशल मीडिया दा चाइथोकलिबा वीडियो सिंग अदु पंजाब प्रोविंस की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस्मान अनवर ना खंखिबगा लोइना माने हिरम मदुगी मतंग दे इन्वेस्टिगेशन चथना बॉर्डर दाउखे पुलिस स्टेटमेंट की मतुंगिना आईजी अनवर ना मोब वायलेंस अदुगा मरी लेना नानकना साइफ सर्कल की डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाज वार्क अमसोंग बर्डन स्टेशन की हाउस ऑफिसर फिरोज बादी सस्पेंड तौखे दोन पाउसे की मतुंगिना आईजी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अमा असाइन तौबगा लोइना मांगोंद खुदक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट तौरकनबा खानके पंजाब की आईजी असिगी वरोल पलदुना एजेंसी हाई इथिल चाउना पीबा ngamba मियोसिंग ओइदुना सुकना अमतना लेबा की लो खोता फायरगा सानपगी मोंगदा तौनिंगबता तौबा यारोय थौदोगदुदा चेनरिबसिंग अमदे थबकदा थौसादबा अमदि मतिक चादबा डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंग मयुक्ता अकनबा डिपार्टमेंटल अमसोंग लीगल एक्शन लखतकनी आइदा आईजी ने फंगदोके यामना कंजर्वेटिव ओइबा सोसाइटी अमनी आइना लौनबा पाकिस्तान दा प्रॉफेट मोहम्मद नत्रगना कुरान बो उसित थवैदबा ब्लास्फेमी असे असौबा क्राइम अमनी आइना लौनाय रूसिया ने काबलकपा मिसाइल 93 की मनुंगदा 34 कापथाखरे रूसिया ने इराई नुमिता यूक्रेन दा क्रूज मिसाइल 93 कापखरे अमसुंग मदुकी मनुंगदा 34 कापथाखरे अने यूक्रेन की एयर फोर्स ना फंगदोखरे ngasi yupung tara ga mathoi phapagi wina yengnava atuna X101 X555 amasung caliber missile 34 kaplake Air Defense Sources amasung Air Force amasung Ukraine ki Defense Force ki atai masak sing yeknabagi cruise missile hompuga mathoi mang takhankre ana Telegram messaging app ta Air Force atuna haike masigi pamang da irai numita Ukraine ki Prime Minister Denis Shmyhal na Russia na Ukraine da missile yankai hena kaplake amasung मकोई के मनुंग दा एम्ब काप थाखरे हाई कि रूसिया ना माइथी बसिंग याबक हमदे मसुंग मरम मदुना मकोई ने यूक्रेन की मियाम दा अकी तुसुंग हनबा मखा जथारे यूक्रेन की एनर्जी सिस्टम मांग तागननबा मसुंग यूक्रेनियन सिंग लाइट हीट मसुंग वाटर फंगनदबा इराई नुमेटासु होनरखी आइना यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर अदुन हाई कि रूसिया ना Tu-95 MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर निफान सिनरखे मसुंग मकोइना कास्पियन सी अमसुंग बोल्कोटर सिटी सिंग दगी मिसाइल सिंग काबलाखी रूसियन फोर्स सिंग अदुना ब्लैक सी लेबा जहाज सिंग दगी कैलिफर सी लॉन्च क्रूज मिसाइल सिंग सो काबलाखी अन यूक्रेन एयर फोर्स ना हाइके स्वीडन की कोनुंगदा कुरान मई थाखरबा मतुंगदा पुलिस ना ngaksen bagi thaba kankatkhre स्वीडन दा किहनबा मसिंग हेंगलकले अन सिक्योरिटी सर्विस रिपोर्ट तौखरबा मतुंग लेबागसी कोनुंग स्टॉकहोम दा सिक्योरिटी हेंगनबा ऑपरेशन अमा सथाबा हौरे हाइना लेबागसी गी पुलिस ने इराई नुमित फंगदोखरे मरोइबा पोसक सिंग ngaksen bagi thaba kankhalaगनी अन पुलिस ऑफिसर अमना स्वीडिश टेलीविजन दा फंगदोके यमजगे नुमित सिक्योरिटी सर्विस वेबसाइट ता फोंकिबा सेरोलमगी मतुंगिना जनवरी थादा स्टॉकहोम दा लेबा तारकी की एम्बेसी मपान दा कुरान मई थाकी बगी रिएक्शन सिंग यामना लई ओरिबा पीपा मस्जिद ना ताकपदी मालेमगी भालन इस्लामिक सर्कल सिंगना हाउस स्वीडन दा मियंग हेना थमले हाइबसनी अन सेरोल दुन हाइके अदुबा पीपम मसी मखाता न सथरबदी अकीबसी एंकलकप याई अन सेरोल दुना मखाता गे फेब्रुवारी मंगादा स्वीडन दा लैबा यूएस एम्बेसी ना सेरोल अमा थोक्तुना स्वीडन दा लैरिबा यूएस सिटीजन सिंग बो लालौबा सिंग अटैक तौरप याई अन वार्निंग पीके अमसों मियाम यामना तिनबा मफम सिंग दा तोइना चतनबा यूएस सिटीजन सिंग दा ताक्सिन गे जनवरी थार्ड स्टॉकहोम दा लैबा तारकी की एम्बेसी मपान दा फार राइट पॉलिटिशियन अमना खोंजंग चांगचिन बगी एपा स्वीडन की पुलिस ना पीखी खोंजंग अदुदा क्वा मई थागे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरी चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागा जरी